сопротивления, она переведена на многие языки. Ну и вот теперь и на белорусский тоже. Да, автор слов Киржглик, который погиб молодым в Виленском гетто. А музыка из советского фильма «Братьев Покрас», я думаю, может быть, даже тоже узнаю. Кейт was du gehst im letzten Weg. Regime Beine, Verstellung wurde weg. Kommen wird noch unser ausgedenkte Schau. Свет обоих von unser traut mir seinen Dom. Kommen wird noch unser ausgedenkte Schau. Свет обоих von unser traut mir seinen Dom. Vom grünen Palmenland bis weißen Land von Schnee. Wir kommen an mit unser Bein, mit unser Weg. Und gefallen ist ein Spritz von unserer Blut. Sprotzen wird dort unser Bruder, unser Mut. Seit die Morgens verhielten uns dem Heim. Und der Nächten wird verschwinden mit dem Feind. Neu Partisan wird gesungen der Kajor. So ging das Lied von dort zu dort. Das Lied geschrieben ist mit Brot und nicht mit Wein. Es ist nicht kein Widerruf, Verfolger oder frei. Das war der Volk zwischen vorn dich gewähnt. Das Lied gesungen mit Naganes in die Hände. Ты не кажи, что это день опошний твой. Хоть хмары шелые висят над головой. Яшчэ ён прыйдзе наш даўно чаканы час. І кожны крок зарок, што ўжо не знішчыць нас. Ад краю пальмаў да заснежаных мясцін нясем свой боль і сваю горыч, як адзін. Ідзе ўпадзе крыві хоць кропля з нашых цел. Узыдзе наша моц і мужнасць узрасце. Устане сонца і пазалоціць новы дзень. І знікне ноч, і з ёю вораг прападзе. Але пакуль трывожна ранішняй парой, хай пойдзе песня з хаты ў хату, як пароль. Яе пісалі не чарнілам, а крывёй. Гэта не песенька пра птушку над зямлёй. Калі валіліся муры, забыўшы страх, яе спяваў народ са зброяй у руках. То зогнет Кеймо нас тугезде у letzten Weg. Zwischen Beine verstanden neue Kommen wird noch unser ausgewählte Schau. Свет обоих von unser traut mir seinen Dom. Kommen wird noch unser ausgewählte Schau. Свет обоих von unser traut mir seinen Dom.